kwakira urukureba TV West amajingwaga zabashahe mwene ndacika munana kandi twine shonga yizoba. First of all twenda kusima aba Sadorin Paints iginerangi eryabo kugubwa higuru etwiraha kandi abakugikorana betegereze rangi munonga bine experience kikumara waba no yombeka no Sadorin abo buhangazi bwayo kandi eri accessible no gitunga buramuho nawo kwenderera rangi nozo ma hardwares na handi. Sadorin nunje ryo mbekabyona ezaheru nezo munda ezo buhangazi ezugumaho kandi omurangi zona whichever color you want aba Sadorin bano bakutungire rangi ejo no yombeka amakago ubwo murembe kandi amayonjo no bakushagika program eji mwabare mnonga Sadorin Paints omwabazi yogu enshonga yitu y'omwabazi yogu ntwenda kugambira ahakiriyo nikitebekanisa bwa TV West okugira ngo ukimanye kandi ocejumbiremo ahabo kuba nkaburijo mwaka gw'abantu guhana habaruho entebekanisa ezo garuza barebi ekiba kweta giving back to the community. Abo kuba umurebe wa TV West niyo kurekaho TV West. TV West mazireje myaka yona kandi rukoraje abo kuba hariho iwe uriyo nagireba nabo cyo umusto abo bakwinire ki umwaka guru kugeza ko mwaka gw'2024 so ngo nkentebekana sayikiro kikuru echa Christmas eitweta sikukuru icyo kikuru cyo kuzarwa kwa Yesu echo kubanza hari ekitere cya sikukuru kiroho kandi kinomanya burijo hamamo kuhangura ebintu bingi ebirumenko ko ebyo kuriye miceri ebyo kusikisa soda nebindi echo rkwija kuba nokora iwo kureba TV West ngato ko kugireba noija kuba nohurra ekesongoro ekiraterwa ekeshongoro ekikeza kuterwa noija kumakinga eshaha ezicyatereramo eshaha kuzirabe nkahatu zabashaha ndio niko cyo kurebera haza abashahe mwene dakika 10 ati yuko kubaratere ekeshongoro katugambe nke cha sister charity kibakweta Zara hati noja kuchimakinga byo tunarebe cyeshongoro Zara shaha imwe ni dakika 10 rero utegereza mu program yo mushonji mu program yo mushonji erikubereho umwabazi noja kutegereza nibija kwano babuza ine cyeshongoro cyuwareba cyaba cyeshongoro ki cyatera shazinga yoragambe shahezo kurungi wanyuma kutera isumu mu mushonji akanoza kutera musimu hato bagambire kora abe nozigamba zikire narebe cyeshongoro eki cyagambe dakikezi umushahaziti noza kuba notebwa umudro isumu yawe wateza of course ni izina ryawe now abo bantu barabe bari yo mudro obwinjo barabe baza mbona obwinji bwabo nyiza kutorana mu abarasingure ebitereke nabo echo kikubasika muno basa kubotine cyuwakora umuryebi reno isango mudro kashinoza mota esume yatera katugambe ngo ndizoro mushanzu zinga niza kuba yatibwa mudro namazina giwo watera ekikumanisa kuba abantu bagira ngo eje namba yasingura barafuterera iwe wagire nkahi umudro rero oshange no singo nikimanisa ngo ahabo kureba TV West noshanga package ya Christmas ujine so niwe sente zwana gakoza gushopingireka yawe nokore bindi so nabwo echo mwetabo muri echo twentureba TV West kungano reba ngo negeza aho kugaruruza abantu abari kugireba no kujagira so umukiro kikureki TV West basa kwa niyo yakora shopping rero sente zawe zihendere zikozere kindi ni ogendo cyakari ningo shemerwa mbindi ejo no package number 2 pineho ibakweta back to school promotion ejo back to school promotion ne koreti bachweyeho bakama b'amashomero school directors abembezi b'amashomero headmasters headmistresses mbwenu abubona barukura amashomero icyo kubanza oyinishomero n'umushomesa noenda beji haro abatakurumanya arabo kurumanya mbwena abatakurumanya uguno mugishago kwija kuranga hate ezo prices ningashemihendo
yo kugira ngo waza kurete kirango koreka ishomero bwegese bwanyu buta ishomero ndashangwa hino mwene bibyona ninga kwija ukaguro bwire ukaragamba ho ishomero eco numukimanya emihende twireho bakucenderezaho ombwiro oyuca beji bakozere cyamushanjo abandi bakozere cyaka n'abarino bakora senior 4 abandi barino bakora senior mukaga hata ubona kozo bwiro bojoranje rero abantu manye aho kushangisha abana ako bakoze cyamushanjo mbena zo musekendo bakoze cyaka na mbena kwengera na erevu nangwa ni mabine universities come and tell people what you do hata abarukweza senior mukaga n'abandi nabo bamanye aho kushanga so age back school promotion ecyendereza amehendo yo kuranga amashomero so nabwo eco mushitware nk'enshonga nkuru munonga imabari yokwe abarukwegesa eco rukora cyona oyize okiranje ejo ntugeta back to school promotion abazire bamanyishomero abeje bamanyishomero abantu bagambira abandi ebintu bigendo misho harho ibarkweta Christmas bonanza ejombo ne abashubuzi bona oyine cyo rukushubura chona any sort of business when hardware when whatever in supermarket oyine duka ya general merchandise oyine duka yemienda ububira abantu menda kujwara hoje echo rukushubura chona abashubuzi oyino mwanya guburaro bw'abantu oyino mwanya gukupangiso inebikaro birungi oyino mwanya gukora mu business ningi uwe nkano ukora business no basabye uti ninshubure eki nyine byo kunywanya nyina mu mwanya gukora mama baga everything echo nacho izo kiranje kora heze kuciranga abantu bakimanye abo kuba ekikira kubaho ni kimwe no shanga umuntu nando buhereza katugambe nkambara reji obuhereza bwenyiro bwa kuronda obwa kwetenga hino bwine kandi ubwine nayetenga abantu konka takumanya yibari kandi naba kubweta gubuhereza nabunu babwetaga tubakumaho kumushanga so now what TV West does HTV West rukora negeza aho munonga kureba ngo ya connectinga abine byo kugurana nabagusa ni cyecho kurabira mu kuranga nabo cyo notego kwija ukarangira kimwe rero ukaraba hwaho abuko kuranga uko no ikiriza kuranga ninga to kwikiriza kuranga no byo kinyo ikiriza kuranga oranga umanywa ukora business iri kugenda ubundo byo kinyo tinza kuranga usanga ibintu bitakusimbuka simply because abakubintu babyejo niso buntu bakubimanya nabo icecho ni chikuru munonga oburango bundi ni ingamba ni inkako hata abo ba Stanley abarukuranga ibyo norene bagambira ibari bakugira ngo bashanjara guto Stanley Road baterere sumu yabo ubutumwa nkobone buraba TV abantu babureba bamanya ngo itwe ntuguzeki ntuguza motoka ntuguza za pichipichi ntuguza magarge sport bikes ninge bindi kandi turyaha so nabo ico nacho cyo ni kikuru jeza ho izoranje itwe kenyini no basa kututerera sumu yitu TV West ninga Radio West sumu ituriye tugambe yo kubasa kuteraho nejo iriyo nerabaho hazo bwirobu no bwire bukendera umwaka abantu nibenda buherezo burengera bwa burijo abo kuba nibenda kumanywa kandi nibenda kutambuza imirimo yabo kurungi so ekiro kubaho notera not ina emwe ina ashatu ni eshatu nshanju not ejo niyo sumu eyo rukutera eyo kugira ngo nonda kukiraha konko bundo rare basaba orkampara ninga handi hari kandi tokwetaga kubanza wijaha ukabona kugamba n'umuntu nuko sese mwejo rero no tukira abo kuba noti ina emwe ina ashatu ni eshatu nshanju not ko kuteretse mwejo
no bano gamba na TV West nibija kugambira cyo gukora ninga no tsanga hanu ya kashozi boma arubuto rwa Stanley nojo tininyenda TV West nangwa na Radio West nibikora kimwe icyo nacyo gukweza kuchikora noja kukira umwanya gunoranga so twine eziba rukweta Christmas bonanza aho abashubuzi bona kandi ari ikindi cyo kushubura icyo byote kitaba kuceranga bo kuba whatever you're selling no yetaga bari kucetenga kandi bakumanyaho kukiha so iwe no guza no yetaga baguzi TVS ne chikora kurungi munonga aho kaneranga twine bakweta Christmas carols ebine byeshongoro by'icyo chukuru kuzaro kwa Yesu nebini kebyo ebine bizakuba birye birabe na 2 byo ku 12 22nd December ntwiza kwa twine kwa zamani zo kurugomyo mu rembo rwambara romu ziri kwayahayana kureba barasinje batebekanise kurungi munonga kandi ebi to broadcasting live TV so nibane birebeka so icyo rakore nacyo cyo kimanye no ikirizwa kwijo kareba ukashemerwa kandi nyecha kariko ko ine mikoro y'amadini urukujyo tinyenda bishongozi barunji no basagabo barebiraha kwatagane nabo so nacyo cyo ni cikuru niyo muntu waburijo no ikirizwa muri yeci kwerebera nabwo icyo nacyo nkizakwgira icyo birabe na 2 kandi nacyo nkikorwa nko muringo go garuza communities akwa imwe abarushakika TV West abatuye nayo ni ngomshemeye kwija mukajenyi giramu mukajishemererwamo umbiye kuba nekora eri kugendo misho kandi imwe mwena abatuye nibaranganitwe mwene uko bwahati nkaba Sadorin Paints hamwe n'abandi sponsors abarushakika programs zitari zimwe na zimwe ntubeta ugumizamu n'umushagika kandi tubasima abo kuba mtuye mukoro mu mugwamani na nabo bona barushagika edini mwije ngumize mu n'umushagika like no baza kwizo cyo twayeje nyeshongoraje mbona najongera uniform ninga obashebe ninga no baza gukora buri kimwe cyo no reba mu package roho yo bwiro kirungi munonga gumizamu n'abantu aho kandi bajyango entasime bro waja ukashangana mukora kunguka kitwara ngo ibintu nikuteko ugenda bityo we are saying this time ngo aro packages zibikabingi ekitere cha Christmas reba TV West ngato kuturira tukora gumizamu no gireba then aho rarebere cyeshongoro yukimanye no basa kucandika ujyo tunarebe cyeshongoro kiti ni bacita bati nakireba shahe mwene dakika 20 ngategesha then ojotero program yo mushonji omwabaze ubajyo taza icyeshongore kinareba cyarabahisha hasti ni cyaci tunakiti iyo bakuyawe nambejo nizina bakutoma draw ikikumanyisa umuntu baza kuterera nambejo kugambira kuwasingura kandi kitereke kiza kuba nkitamu mbwire bw'ibiro bikuru so bantu mwetebekanize zecho abantu batuye babitware biterekebe ahandi twineho back to school promotion aho bakama bamashomera bembezi bamashomera nabandi basharirwa mpendo yo kurangana TV West so nabo echo mukore echo mwishe muranje come and advertise with us mwishe muranje nitwe TV West amhendo echendezibweho aho kwenda ngo oranje abantu bakumanye kandi na TV West na irebeke iriyo ne kwatiraho abantu it is all done in the way of giving back bena mbikorwa muringo go garuzo mu TV West ranje abantu bagire neranga ehwereho community omunjerejo na yebeho kandi niwe utunja abaguzi mbiyo kuranga oro inishomero tunja beji ibintu bigendeke buri yomabeho Christmas bonanza abo bashubuzi na kigambe ngo buri cyone cyo kushubura whatever business you do izoranje abantu bamanyaho kushangwa bakugureho ibintu ebyo ukurakurane icyo nacyo kiroho then twine Christmas carols zebirabe na 2 byo kwezo ko 12 kuza kwija ebyo ne bityo tugamba bizakutandikiraho rero iyo gumeno yetebekanisa abo busingo kuza kwija mwenga Christmas carols izo ziraba ibirabe na 2 ukariye nangu abariyo ko mutureba abine kwaya mwetebekanise mumanye ngo muza kuba mubugana abandi bantu batebekanise so don't say for us we must study it long time abo kuba it is all about practice so abarukuza kuba betebekanise kusingayo
no barasingule yenda kugambira ngo ebyo nabyo bikorwa ahabwa nko muringo gugaruza abantu abatwere bashajika TV Storm programs zitari zimwe na zimwe sponsors bebindi na abarukushajika umiringo yona muje tube hamwe kandi tubase ugendo misho yenda kubashomere namba inambe yo kubasa kutera waje utinyenda kumanya ibintu byo no kubikugenda nyine program eti nyenda tugambari iki kandi nyowe nyenda gurida chika 20 hati ebyo no basa kutera isumu noti ina emwe ina ashatu nishatu mushanju noti nyenda digarukamo noti ina emwe ina ashatu nishatu mushanju noti teresi mweji ora kwata gambe nawe nayiga kwa nakushobora bingi abirukusinga yebi nabo ico nyenda kubasima kandi okubamanyisa ngo ebyo nebyo ntugamba nentebe kanse kwija gumzamu hano ya TV West echora akore gumzamu no etebe kansa ona woti zero mushitereki uza kwizira mu back school promotions uza kongera umuhendo gwabeji kandi ishomero kurakuranye wabo tiziro muri yecu no baza kwizira mu bashubuzi mu mwatunga Christmas bonanza yo kuranga imihendo mirungi kandi ukaranga ibyo kushubura byona then abeshongozi omakwaya gitu omaramizo gitu gutwiremo abarkwira kubana betabo muri yeci ni mu kiro mwakimanyisibwa on 22nd of December this year birabi na bibiri byo kwezi kwa 12 naco mu kikore nkacukuru abo kuba it is one way of nokushaba kuru abo koko ishonga nokushaba imirundi ebiri then na nokumureka abantu ekimuru kumanyisa abo kubwirobo abantu bende bintu birungi nimo bamanyirike eshujumi rukora so ebyona TVS omwizina ryo kugaruza abantu nyenda kubasima abatuyenu batureba mu program zitari zimwe na zimwe na mnonge shonga yizoba yumwabazyogu kandi nyenda of course no kusima ba saddle in pains aba batuyiro mukorerangi bamare myaka mingi munonga kandi rangi yawe ya mutindo gwensi yona mwe nabombekire utakazo mbinde byo takwetegereza kosa saddle in pains kandi eriyo mbipimo byona size zona na numurangi zona noja kusiga inzu yanko ko kugenda kandi ibintu nibishemera mwe bari kushajika program eshonga yizoba ebyo abantu bamanyisa ne package mpango eitwinire kandi indi kutega ngo buryomwe nayiziramu ahubwo nko kusingura ikitereke icyaho no kurebuka kwato bwire ukamunotinga ukizoka teresimu mu program yo mushonji ukagamba icyo wareba n'ubwire full stop ukazomudraw koko batakozirecho nubaza no kujuti nyowe nyenda kuranga ishomero on back school promotion zabadiri mu cyumure myeze gere kuza kwijana mnongo mu 12 ngo muko kubanzokwe next year tubantu gariko mu mashomero so nogabo twenuranga ukwenda kutunge biri kurenga then echo koko takizire murano izuro mu bashuzi Christmas bonanza aho kwiza kutungo bishago kurangira buri cyumu na hatebyo n'ibingamba biri available then echo nacyo no ukikora then tuzakureba na Christmas carols ezitwensemeza kandi ezero kubazira hano ya live at TV West enamba yitu Yesu tera note ina emwe ina ashatu nishatu nshanju note ina emwe ina ashatu nishatu nshanju note then tubase kwata ndaho abasadolini mwe bari munonga okorera anji nunji no kugisya abantu ombeka amaka g'emutindo bitu na munonga ogaruka kushajika program age yeshonga yizoba n'abantu Vincent mujuzo bwa hati imbendeze birungi mudume Nehinda